tugicokereria na mwage kuda kahwa uko ni muci wotu ginotana tuga kapake hunyo hori tuena mutongoria thina wa district hospital superintendent Maragwa district hospital ni ndagitari nda insist ni doctor to kuna ndo metaga wako we clinical officer wako we nurse wako we doctor to maito mengine kora mundu akigate nurse ni doctor yaga clinic leo no yaga toka korago tukira maundu macio no superintendent Maragwa district hospital na CC akirugamira thirikari ya county government o Murang'a njo governor ndero na twirorera governor mwangoithia takoithia muno Muthuri Joseph Bainwe ugima wa mwiri atirire ndagitari maundu macio mothe no wagweta kwa utu tiuma kana muthuri murata wako etwo Dr. Irungu dermatologist kule Nyeri aja private hospital yake ametita ta dispensary to ajiraga ati agigwike diagnosis ya maundu mara mothe na todo noe last point of contact ri akuhe dawa iria ni original ndumbi kwina gacagacia kore tukuhe dawa ni iragurwo imwe ni generic igene cia maheni igene coka riu thutha wa ugima wothe watariria wega ri dawa ri ni iguragwo kana county government ikoragwo igurite tondu rĩu hata county imwe ati ndire na dawa no thirikari ĩrĩa yarĩ kuo yarĩ na dawa waku kwĩna dawa twĩnacio na ni tuheanaga proposal igatikwo ni county executive ya dawa iria tureciria ni cio guteithia andu aitu tondu turamenya mirimu and we use tuhugiraga dawa iria original na ni kiorona ugo sisi ya kwirire andu no kuona magioka ingi muno kuria kliniki ni gakora ndi na andu ta 300 tondu andu aya he observation marameki hena benefit consultation ile mareka haya maronwo ni consultant dawa ile marandikirwo ni consultant na gukorwo tu ya outpatient to ne jugire wega arwaru ari aigirite ari me ward arwaru ari aigi actually be kuri machine ni me kuri andu-ine na me kuri outpatient kubu police itu ya county ni ati dagitari ari anene marutaga wira hari outpatient na in the community murwaru guthie ward athia ward onetwo ni consultant kubu tutikurekereria clinical officer kana nurse adecide ni ati agugwe kukane dawa iri kuhuthirwo na nikio outcomes itu ikoragwo injega nikio rono na waru cio the mena icio nene the outcome is good jamu erarutwo na mundu cio gwathi kuitha tu arathairwo ndaka tondu araenda kuinuka nyaraigwa ni ahonire tugakimwira ihe na murigo wa mwehereri riu eke tuikarange hanini twenda gukwa busafi no muraru mwenyewe ri no arenda gwikata kuinuka tondu ni araigwa mwiri wake uri hana. That is what we are saying. Nitu hata kuinterpret iyo agenda 4 na tukame understand irede kana haria community irede kana haria mashinani na agenda yako devolve health yari yo devolve health specialist size tutwaro to the people todo adwa makina message 4 kugothonde kwa mirimu ya kazanaki ni complicated na ni ya besa nyingi muno na digi tutingihudira besa citu ciothe na palliative only ni turenda na mirimu na stage 1 na 2 ituke cured na tukorwo na kindu gitagwo surveillance mechanism na surveillance mechanism hidio dagitari umunene arona kizi ni kuhota kumenya na ihenya ino ni kaze gukaga ni kuhota kurora menye ino ni mundu ngiagia stroke uni mundu kuguru wake kungiagia na diabetes gutukane gukurengwo uni mundu ngiora maitho no igwa twina thibitari ya maitho twina thibitari ya magego tondu ni turarora andu aya holistically tutirarora nuthu ya mundu turarora mundu wothe oko ni investigate na cio wathi investigate agiona ni ndirari kwayo hau akajira they have direct contact oko ni ndagithiri mwe yakwa ya ndagitari ta hotline everybody has it na back ya mwage no koyo ni andu hothe tondu niwe first point of contact na ambulance ni nyingi muno we have very many ambulances even you can see that in that ndamiona twina tiemwe twina ambulance nyingi ati muno akoro ithanga in a few minutes marago kone kuri kwa surgery tau marago ikabaga matura mareko ikabaga Deraja Murang'a South igakafa ithanga igakafa Makuyu igakafa Kandara igakafa Kigumo igathie kafite ginya mwena uria wa kuria witwa Mugoiri wateri ginya gatanga yes aterere he muthuri we haha witagwo Muirore
no arathi ta thirikari yake abutekedon ndiri tunageni acigeire kai gwitwo thibitari iria level 4 ni njui muko mwitwira kigumo ukoragwo na kwigucia kuingi muno na ikoragwo emergency igikora na emergency ta mundu nyite thumu kana udungi ona upgrade ya machine cia laboratory ndireko na dawa no ugurire na kuja ni thiaga private area ina NHIF accredited ni muhirori de Kiambu tulira gwakira ukatiriri ndagitari SGD arari horo wa Maragwa District Hospital wena ICC no ikagia maitho ukamenya thibitari ciothe ni irauta wira toguo ndagitari areka itotagu hagwa twikati atuno magurire dawa nanja ni kuri instances kwanyu ati gutwikaga Maragwa kana kuria kugete mundu ndano na dawa athi na kuria ja private hospital instances issues ya kwaga dawa stikoragwo ci nyingi muno bwana yora tondu ni kuri list ehanagwo ni national government itago essential drugs iria ciagwo ni kuigwo thibitari ni cia thirikari no ritaru uguo uria twikaga ithuĩ Murang'a county murwaru angiuka andikirwo dawa itari list-ini iyo nitumaguragira nekora responsibility ya pharmacist ucio wiku thibitari-ini iyo angikorwo ndagitari ni andikira murwaru dawa itari hau ukorwo wira wake kuhakikisha kana murwaru ucio niona dawa iyo na mathibitari maya tarugo thibitari cia level 4 icio cikoragwo na medical officers na ni kuri theater every month ni thiaga thibitari icio kurora ni ate kurathi na mbere physically taru wiki no irathire ndari Maragwa wiki no de kigumo ino eroka de kadara ni thiaga physically on the ground kuhakikisha wira ni uraruteka ni waragia na arwaru mandaini ndugi akoria na arwaru tondu ungikenda kumenya kana wira ni urarutwo uri aria mararutirwo no ndukoria uri uraruta tondu uri uraruta no akwire wira ni murute no uri uraheo services niwe ugaga tariugo ungithi Maragwa arwaru ni makwiraga Dr. Gigi ithu ni araturutira wira ko ndathi ku kungi uri niwe ko wira ore munene na funny enough ona gavana witu Mwangi wa Iria ni athia mathibitari mau wene athondeka ku orathareke njuri atiriri inyuta thunga neriri atongoria thirikari ni muthondeka ku thibitari icio kana tariu ni ndaro athia Murang'a hospital kuri ndeto wakomete na nguhupu ndo arwarite biu ndari na food poisoning da thite handu hoteli-ini Nyeri ngagia na food poisoning ndungi agweta Nyeri na ungegeta kundu kungi nduge kaba kwaria ma na ngira my driver ndera udware nginya Murang'a hospital no twikinya Murang'a ni ndorire maitho dionaga nginya ona ugia ure thimu ndijaugire no urathimo ikiadimito ku kacio ategi kiro na kujira mukao cio tutarerera ngireco cindano na nere ni last year the chief officer wa health na gikara ku na my son ayukana akirwara akiadimito ku mithiko 3 mutumia wakwa ni adimito ku thiko ta 2 na ni kuonania ndina confidence na thibitari ya ndugamirire tondu ndigikorwo ndi munene wa health Murang'a ndiratwara andu akwa Kiambu kana Nairobi no nginya god na confidence tondu agiko services icio cikustiragenia nie ne gukiminio ona ni ndikagwo no code minister ku no nginya gathondekerwo ku nigetha na ningamenya kana services icio ndirahe andu a Murang'a nicio ciagirire takatothie thina wa feedback no wega tondu tugaga Kimuri ni kianyu Kimuri gikoragwo gikianyu tigia kwa ngikiuga ati jikare hande tingoretie hi hello Kimuri, I'm a community health student Jaramogi University Bonni Githunguri Kada sub county. How can I access help from those seniors for attachment in this area? It's my specialization. Ukiuria kucia turiuria ni atiriri ni atia ciana iria nacio irathomera uhoro wigi wakota health care kana maundu maria mandivovetwo
thĩinĩ wa county himo makema ya attachment na hima wera guceke wo gwicokia na njira nena mo to thura gatuma undu personal tondu Kimuri gikire kia ndwothe we magande tu ndagitari ucio ure tungigi cio ni mundu muthomu muno wendete wira wake wa guthondeka na guteithia andu ndiritu mau maritwa ndagitari aragweta ni uranyita we nawe kari atia kwa hiyo ta ndio miaka ni ta dufana Jerry, Anne, I got miscarriage in October, then nikapatikana na ovarian cyst. Nimetumia dawa nyingi sana for a very long time. Nimekuwa nikitoraga auraga. Sometimes usiku kuumia sana, na juzi nilienda nikapewa pills za kubalance hormones since it's hormonal cyst. Nafaa kufanya aje because it's so disturbing mshende kushokia hao ndo na kinya cyst issue ndo na kushiruta haha give us the contact for that hospital kaji mshende kukimatariria hospitali ya kushiria we tutohe kule hospitali shikirishi yote ya Murang'a. I'm following Kimuri. This county should be a benchmark county in medical services go of other governors namarara netuiguaga aboshokisha ndagitari amuno hari mutumio yo Angeli ndinoyo ari naku kana hihi no agiuke no okay ni gumuthondeka nundu wa Kimuri twanduroke na nigucokia ngatho to ni murehaga arwaru aingi kuri aru matuonaga guku tugithomithia kana twi Kimuri kana twi Inooro TV ndagitari program na ni mumatuma kuri ithui nuguo niguo turoiga turenda gukorwo na linkage mwaru atige guthinika kana mwena uri kwa bururi agoka ni nyonaga arwaru makiuma Mpeketoni mena mirimu Inooro na growth cine na tukamathondeka na magacoka Mpeketoni tondu time ile gutiki kuma haya Mpeketoni na guka Maragwa Israel na D nego ndekuo na acoke kuko twenda kweheria element ino njugire yariri mundu gutura kana inine miaka 5 etereire ki nyati lamuri kwena mbeca utanchi murahe we talk to them tuko ni equipment ye kule Fasa Island ni turamenya ugo mena equipment ya Marago Kimifadi hospital ya Iramu ni turamenya ina equipment ya twenacio muzie goretwo de ndagitari for 20 years in the Ministry of Health ugo na ndagitari taru he mwaru de nake uroimie kundu gwitagwo Gituro hari ravine we ndo maravine uikuruka he faregereira hugirathi ginya kuria Kabaranet mwaru ucio arokire enanye mwitagwo ductal cell carcinoma nendo yore ni breast cancer type nda muthondeka ngawasiriana na ndagitari uria we ravine tondu turamamenya riu aria mutungate kuma nigetha riu stop kia yake arumirire riu ndina ndagitari mwaru oimite kundu gwitwo Kitui West ena growth thini wa cervix etagwo cervical sarcoma aria type of cancer mwaru ucio ndamugana na HPV kalma na andu ni kurigicita consequence ni HPV ekosa geno twitaga squamous cell carcinoma no ni kuri type ingĩ cia cervical cancer teyo ru ndagweta cervical sarcoma na ingĩ twitaga adenocarcinoma never name ici yori ile ya human papilloma virus type 16 na 18 niyo etagwo squamous cell no makisisho tuaciona we treat them immediately na tugacoka tukawasiriana ubugwirire bara telemedicine na ndagitari ura we mwege ura we Kitui akomora we kumete Kajiado tima sisi muhemu ura imete kudogito Kajiado we talk with them nigetha riri hagiko chali jira ye kuri account ira tondu na machine rege ne skills ici yakuruta nyamuno ne watarire we teach them tondu idea that turenda haha tigutukia ndugo the mari utagiro tima idiane na Maragwa we should have a multiplier effect uriora amenya abomithia yangi ugamoha tondu re andu maroiga atiriri niguo ndioria CC kioria gia keri kana kia gitina ri hera mundu roria atiri ni tuiguaga uru muno twaga gukora Dr. Ngigi tumete Nairobi mundu akainuka atare muthondeke tungimenya atia riria atari kuo riu kuragia atiri wenda kuga Maragwa district hospital ithondekaga uria ndagitari Ngigi asha Maragwa district hospital mundu muimaga andu kuma kaunti ciothe what has happened nundu wa wiro aturaruta kuri ai mundu ndangitura Nairobi Korogoco slums taru he mutumira urekire garareho ena growth teo nene oimite kule Islamu tutwina nginya community health workers ne kuna ne maramenya au Kamaragwa ni guthondeka kumbura ni wirwo ni CC rimwe ngoragwo thieta tondu twenda kweheria mirimu ino iria andu ma report nayo umuthi
ningi doi mathie ta njoke thie clinic demone doi mahu njoke wodi nyone athondekire toi mahu ni tuguthie tuthomithia andu in the community koguo we are you understand it would really no we are not I korwo ugetheja thietari mundu ikare lainine no we urite la Dr. Gigiri this choice yake you see what is happening arwaru ni mara insist maitha guthona kwa that particular doctor na murwaru na right nikiona kiuma Nairobi agoka kureni koguo ri tugire wega atirire kule Muranga tuthondekaga andu othe we no we watu ithu tuthondekaga andu othe okay Kenyans thank you era mundu akiuga ati ndauta wira mwega thank you wakahare ni huraga ari mwerohe kethome thank you ihora because of good work you are doing mundu kire ikoria terere riu kuiguguri riu ni ukijaga riu ta gavana wa iria akaria na gavana wakwa Mutahi wa Kahiga akaria na baba yao akamwira we mundu arwaru kuma maratinda gwakwa ikae ndugithondeke mucemanio gatagati-ini ka ndagitari Ngigi na aria akui kugie na meciria maguicenjania macini cia kuuke wone ni mwaragia uguo tondu riri riu ningurikana riria muthuri murata wakwa Wira Mukavoko ari gavana hu ngigera Kiambu tha ciothe ndakicemanagia na ambulance imwe cia Machakos ciana ko ciothe Kiambu igithie na kugu kuigithie gucia Kiambu District Hospital ni murageria gucemania riria magavana tuiguaga ni maracemania ta hindi ya induction na kuria kungiri ni maragia maundu ta maya itondu icon ya heo mbeca ri na macini iria ihetwo muthuri wetagwo ndagitari Ngigi cienyire na cie kuria kungiri marago menyo atia wakuga atiriri ni atia wa iria areka ithu twagirire gweka ni macemanagia ona ni kuri committee ya Council of Governors yetagwo Committee of Health ikoro na magovernors ona na ni maragia maga exchange ideas ero igwa go devolution conference ona uko na showcase Muranga twikete atia Kiambu twikete atia marawa wikete atia no riu uhoro wa ugima wa mwiri bore hura no nyende gwire atiriri uhoro wa ugima wa mwiri nduri boundaries ndigiona mutheru aumite Githumo kana nyone mundu wa Kakamega kana mundu wa Nakuria Meru okite Muranga ndimwire ati coka county yanyu gathondeku tondu murimu nduri jamba na nduri hindi utangioka na thibitari ni ire levels riu no wone ambulance yumite Muranga ethite Kenyatta urigwa atiriri are mundu ucio arega guthondekerwo Muranga niki ni kuri levels cia thibitari riu ria ndagitari kura macinani tumita level 1 level 2 ni dispensary kuko maroragwo ni nurse kana clinical officer level 3 ni ira tutaga health center iko na maternity riu kugutire thieta woka level 4 ni gukora thieta yo no ya mwisho thini wa account asa level 5 ni ya mwisho thini wa account uta Muranga wena level K Muranga ni level 5 Muranga District Hospital Muranga Rifaro itago Muranga Rifaro Hospital ni level 5 na mundu no ime maragwo alifawo ku okay ni ukurifa tondu riu iguru hanini no mundu no ingi no utwo Muranga Rifaro areho Kenyatta riu nayo Kenyatta ni level 6 kaga tumanjuri uguo ri na mundu auga hai Inooro watu wanatibiwa vyema hapa Makuyu lakini shida ni kutumwa uende ununue dawa Mwangi kutoka Makuyu uramenya kaudu takao Makuyu dawa ni iratwarirwo kwina hindi agikoro no rimwe thirikari thiini uria tuguraga dawa ri yakona collapse taka wiki imwe no gatikora oge so alarming to ni tukoragwo na buffer no ni ngura na in charge menye kana nimenye uhoro cio kana ni udiritwo na no riu thaici Muranga utiri thibitari onemu itari dawa na ngikoro he mundu urahenye patients ati gutire dawa ucio ni tuko tukidigi nake nutigagirira dawa iria cia guru itina utandagitari Ngigi nage kama utamashi nutigagirira ati ndagitari ari angi kana pharmacist matira uta dawa icio ikedio thiini wa private clinic uri ya mbere thiini wa pharmacy number 2 nutigagirira ati na ndagitari amauta wira thiini wa Muranga county kana pharmacist matire na tumpango ni kubate conflict of interest tunaona kige haha no ni ari kana handu arethi na pharmacy nyaku yagiria dawa eho akurifa kuri pharmacist yuke ja wa county
kuma devolution yoka maundu macio nitogerete kudiu nao muno na nini ndarutire directive ngiuga mundu wothe wina conflict of interest ehere tondu hau niho riu maundu ta macio monekaga na pharmacist aria ngoragwo nao aria in charge nio nyitaga responsible kamera dawa ici cia heano tondu nitukorwo na record ya kuona dawa cingirasti hingo igana atia aiko ni cia mieri 3 tukamenya ni cia mieri 3 mundu angigeria kweheria dawa imwe cigire mieri 3 itathirite of course ni ekonjira cithiite ku ko ni tukorwo na system ya follow up na itu na ginya structure cia kumeka gicua dawa ira cirahuthika kuma store guthi ginya pharmacy ni na kwa patients na follow up na ungiona mundu akirothi ukagure dawa no nyende aikaria Murang'a mamenye umenye dawa yo wero ukagure most likely ni itakorwo in the essential list iria tutaguraga tondu ni condition ina wena ni tondu ko condition ina wena yo ri ona ndagitari no akwire ti dawa ciothe tuigaga no ni kuri dawa ungiandikirwo wiro ino ri ino guku gutire no uthi ugure kana ni kuringana level ya tukarehere nae no ukorwo ni wena hotire wethi ukagure kana na ni kuringana level ya thibitari tondu taru dispensary ni kule mashinani ri taru makuru ne health center ku dawa stangiande kuku most like taru kugikogotire na medical officer ri mundu wa iguru fio ni clinical officer ku dawa atawe ni kuandika no nigo ugima wa mwiri ukoragwo ni uri levels ku dawa na cia tangiandikira murwaru sata cia diabetes na hypertension na zindangiandikira murwaru na ni kuri dawa clinical atangiandikira murwaru na ni kuri dawa ginya medical officer akiandika no ginya consultant so le level issue ni cikoragwo kuo na ni nyendaga andu magatigaga emotion yaku gati gutire dawa no ndu namba kwiyuria dawa yo ndandikirwo ni yaki uri haure ndire ndagitari ngigina ndu maratana muno na one ni jwe no kujira kana utigai korwo na gutungata mwega uri o maragwa under one county hikana muisha managia na marigitari aria angi no turekera goda muno kuria netereri medicine oro urigiti ucenjagia every 5 years gushiria oro wigi urigiti na dawa nake kwire kuyuria tereri nigukorwo wi ndagitari uhana uguri ni ku upgrade we upgrade ni watendaga seminar ni koragwo ukenda kumenya atiriri kuna dawa ni roka uri kwa togwagwe na jugire tikisema na ndagitari akogweta telemedicine no joke dikida uthikiriria tondu riri tau no tumagira telemedicine yes na they are waragina mandagitari on daily basis ndagitari agena uko kindu gitagwo lifelong learner ni kuva ni mundu uraba o mathuru out akone mkuruta mirimu eno it is practice that makes perfect nungiruta kamurimu kamwe no atutite mingi nungiruta kamwe unge na wamenya nungino mirute ruwe no ni routine nungidehere mundu atie na growth issue gaci ya 20 kilos tuonaga iyo ni routine to us tiudu munene titugitia tukiaria muno because we are practicing it akoni ndagitari aguragweta we are mentoring them and training them and gwetire hau nitukoona andu marathomera masters ya medicine kuma university ya Kenyatta kuma university ya Aga Khan even more university ni mokaga rotation imwe maragwa electives ni mokaga kindu gitagwo community health na niturenda moka kutu kama mentor na tukama train ni moka kindu gitagwo rural based practice nigetha mundu uria oka hari aka understand ati agitumwo thibitari ya Musorio tumie kwota kuruta wira agitumwo thibitari ta Chiraibo ihana maragwa ekuria mwena wa Nyanza ni kwota kuruta wira agitumwo bare ni guteithia tu tondu aithiire ihana ni ku make sure the doctor trains other doctors that we know any government yange kugo we are doing that okode county ya Kiambu we work very closely with the medical students there okode daitari la muna na we Kiambu we Gatundo I know all of them biturawa kinao dagikorwe haya nani arajira ne ona muno we na tumor teno and I know it's only taking me that minutes to get there to remove it no umekuna kama na tuboda kaijimu no we treat very many and we are mentally them we go to the Arunu sub county hospital makemia biliria ginya dieta yao ndathire kuge pioneer kuntanya muici kokora we muhono kundagitari turuti kwenda no itumona thina you see the point we are making we know where there is a problem we move there
medicine ri da mundu agwa werwo ni CC gekoge to deputy director wa medical service wake a deputy director ni mundu urahota ku direct and to guide others so ndamenya ndagitari taru ndina ndagitari ndiraturi ni weti urarehirwo tigoni gynecologist I know all of them tondu tu hamwe na turona nira kuria internet ni na ki kugu agijira haha niho kakisi gitu tugwika ati ndimwira don't worry mundu hado hekirwa ambulance arorio Kenyatta damu ndu tuli move tigari hau gatondo tukaruta and I then quietly go back and continue with my work tondu ni tura understand kudivu health niginya kila mundu urorenda kuheo service kana imite Nairobi kana imite ku if he wants to be treated by Dr. Gigi, that is their right. It is in the constitution. But the patient's right. Yes. No mahayaga nuko kuna awareness yate muraru kumenya ihoto ciake. Yes. Nikyo turoiga atiriri. Hidi ya muraru agora ena tumor 10 kilos. Nidi mwiraga, do you know anybody else? Tondu no akorwo he mundu ngio in the neighborhood wena thina tocio akatwika ambassador witu. Agathira turehere muraru ucio. So it has created that effect todo akohe andu marathi ara inine mari ingire akarehe angiata tukana nare othe arona gaku tugathondeka todo idea turenda ha niriri andu aitu matigatege mathaa maingi na miaka to mundu akugite tumor 10 years ucio ndari undu gututeithia ndikota gwa kabururi atere ndagitari ndu apawere heto thino wa Kimuri no nguhoe Dr. Gigi uthomithie ma superintendent aria ngiothe thino wa 10 counties uthomithirie tu tondu tari uri hena inegene nene muno kuma Kiambu kuma Nakuru cia nginya Nyandarua na kuria kungi tondu koragwo ndina bata muno na tutho wa 10 counties ri ndagitari ngwicia no ntukiria ndeto icio na ri ukimacokaniriria makimenye uhoro wa githondekana no tukoba wikiri hanini tuna ndagitari Gigi no superintendent Maragwa District Hospital na ningi CC na minister wa ugima wa mwiri thina wa county government of Murang'a tukoba wikiri hanini tugicokeria tukorwo riu ni kanukuririo karia ka mwico tugithio go tukiuga gohoro tugicokeria kahinda atari haraya.